Hello everyone! Maripo as Grumjeri. I know hang it Mayam jet oh what I'm gonna hang ko. Like in Harakanda, Hajigota Lan Mutoki, Haji no muture, Lane Mutai, Simulate Chowre, Mayam Hajikana face to Jikainona, CJ. Hajam flood Mutaya quick money project, oh look pay Mayam, like sing the conventually swam got over the command tow in a hungry. Adudi ngasi video je ai sum yam gisum sigumba ani yeng kan social media da ai na sum yam nuai te na ai gisi special video ne yam da sum khra hai na ba ai jo mapalum da lei bani na kasu to bangam de aduna ai jo sum ai gi side da gi khra to jar jo mateng pang ga to bani help to bani adu mai na ai na jina na ha na khoi gi 7 years back, ako yung Kerala flood jo mathoki ko. Ato manay jo ay angam mamateng panggi. Hanta kisyo sum 3 years back, ako yung Assam flood mathoki. Ato da jo ay na sum 2-3 lakhs. Ay angam ba ay nakara mayam gi help to na support to no kitang di betterment to na ba na. Ay na government pigin mayam mo to yung face mayam suffer to ito. Ato manay hantak ti ako yung malibang Manipur da muthoy na na. Yam nungarte. Amo kinununga siya manina ay ju ako gi mali bakkan da ba de hain na ay ju ay gi angam matok na ba taw jab adu di mayam ay na recently ay gi Facebook da hay dare ay gi social media da ay na thagat ke bane ko ama jikhawa chobon pa ga Licypriya 8 na adu gi manung da poch ay nung yaba khot pa sida si packet lai ga si par ga mayam da thagat ke bane Facebook da Adu sigi manungda lay ba poche mayam ja aina na ako gi flood Manipuri flood victims da pido ne ko si Licypriya si chikauje si je one sample ne ko adu si pido ja ko adum ko na loy yoy ba poche ngai ja ko na video de ying mina je ko adu bu ying mina jikan da na ko ai adum hiding bane ko ki si gi poche na lay mayam je paisa chang ro adu paisa do aina I didn't take any help or support from anybody aina si to iba paisa mayam je agi sum mathangi aina tawbine agi sum program khotpa chapa conference to event hoida adu dagi phang pa paisa do aina oi save to raga sum matang la kan na aina save to raga haje save to paisa do aina sida tawbine adu di mayam si je mina je ko poche mayam lai nei je adu gi si yen gira je adu ga one more thing additionally akhoi ki si lung thoi ja floods ka ja khoi ki some hill strong ba toi ja je loi lup ta na toi je ice ko jo ko tai do akhoi haji nong kana tare je these are all interrelated with climate change I ne ga haji climate change ki some speech ngang ni je chobo events da ga si ja si matang da ne si je loi connected ne ko mya akhoi ki some khoi na ga u am ko ta do akhoi deforestation ga thoi ba mya am the soil erosion da game mo ta ga si floods nung thoi je ne adu ki loi connected oi aduga I such a vast topic ne ko such a vast area of topic ne climate change hai nei je aduga one more point ena myam da convey tawning je hai nei je ki ena ga hai nei ko English ta I speech ho do ro mi myam do ro ki our beautiful home ki myam na jo adom tar mani ge speech tung da ina adom hanja na ha pocha si one point je yam important ho ko I myam da junga CC video da hijack age there is no value of a beautiful home or expensive car or a lot of money on a dead planet sige atra har kandana sige meaning si word ki meaning har kandana akhoi ki sana lupa akhoi paisa akhoi ki achoba yunga ka akhoi ki luxury car ka je to value like the akhoi ki planet je sigra ti mayam akhoi ki planet sigra kanda adu paisa adu choba yung do na kai to kino natro moina challaga na akhoi da save to to akhoi da alive to hon ga tro natte ko moina kasu to bangam de adu ki kasu value lete akhoi ki life ne important oi tro adu ki we need to treat our nature with love and respect akhoi na unu ga thare khala je ul thare yare adu akhoi na care to vidre di kamai na hok tu no kasu point late than of planting a tree aduga akhoi ki hantak ka flash floods ko thole ja akhoi ki imaleba Manipur je da akhoi je plastic nung ga ina na videos ta tum yeng ko plastic nung akhoi toren hoi da ga ta khalak pa as akhoi ki si da plastic pollution mo hai tare
Ma'am, yam nuaite, adugi si tohandanaba, si why kaledana, adabu si amuk dom tortine ko si cycle amu uturak twine. Si lepan har kanadi, aya do koto message to makwiki maya tamaga na action na lokolakadawa. So we must act now to save our planet and our future. Adugana si miyam plastic nu ako'y tawray daw turin lagi ako'y nagtuwa daw gyud miyam do ako'y hari udra flats nung da kaman rice daw turaga si plastic chips packet ice cream cover plastic bottle lo je amo ako'y giturin lagi mo ako'y rivers or seas or oceans or landfills daw miyam o check ito na water bodies so no jaga dun miyam na imagine mo tobang amoy lagi mo atobang miyam other impacts mo tholak to na ako'y planet chida do we just need to change our behavior to save our planet. Adudi ma'am, hajik ako'y gisi example ako'y Licypriya 8 yaklo 10 to 15 kg. Yes. Right there. Today malaki. Today Licypriya 8 agi back ma'am napi deje ma'am some wah bado kitang mo oina si so ay mo jo hinda na ba ay gisakte gitaw na ba Licypriya edore ay child movement organization gi logo ay picture aduga stay age this is nothing but a small token of love in your hard time donated by Licypriya Foundation ay foundation lagi ne aludi serious fight matagtagi open taw din ko adudi ma'am sile pura tight aphawa khona phajana torba si torba close seal toba packet ni khoi si sample na ma'am dei hali che aduga sile open ni amtana na phajan tawdri bu open toba ya roi ko ma'am na som phang kan da open ora madina mi na sidana re ja adum khanga da ba na ma'am sile ina smile to ga dum lothuk pa ya ro sile phajana seal toba ja ne adugi ma'am na som ama open oi ba yinga dina sile ma'am ni amana isna na adum ma'am gi mind dum thamo tai sile kamana ati da ki ore ai han tak na World Environment Day gi duna 5th June ha ta le khoi ngasi 3rd June ne adugi ju ai ji am busy oi ko adugi ai Manipur thola ga myam di gi ba dudi ai haram adum to gani ko ai nungai na adubu hanta ka yam busy oi bani na khoi World Environment Day la ka duini na program je yam tight oi ha ta adugi ai sum tholak pa ya matam da adum myam da si pi ba ya de dum pijrak ke adubu ai gi team no na tha ke ko ai adudi ma'am kai yawi na si kai yawi khut pa ja ye la yeng na che ai Manipur je loi so ne adudi the han what bread ne je pukla mo ko pa da thu ba da tang acha na ba yai da na adudi harvest ko bread lore aduga sidina 1 kg onion na khoi telo ju adom ma'am na cha na ba aduga sida joma ga leri sidu 1 kg dal ne ko ma'am ki ju phajana seal to ka tawi amma ju yong dini sida ching ne to sa joma ga lere 1 kg dal aduga sida chu ja ka ma lere sida ko na phun la ga cha na ba sana khoi na yai la ga cha ba ai ko si le haw wan ne che ja khoi chai na si sa ma khan atu pata si je akhoi ki modane akhoi ki whole wheat ka hai nei do English ta akhoi gi si de acha thau ga hai nei do akhoi mustard oil do khoi na ga cook to nei do akhoi se thau nga te si thau yaw le ga si da akhoi gi thum salt
1 kg ne is the sugar ma'am apni 1 kg sugar chalo do fai lumba koi is dala adudi ma'am si jina koi rice ne si je 5 kg rice ne ma'am na adu bo si di yam mi ma'am ne yam kaman hai tare yam demand hoy ni na si je koi 3 kg pirak pe ai 5 kg lam pirak pe ai ai loi ngam na mo tau ni ko ma'am adudi si wa de si packet khali hoy re yam na ma'am adudi amuka summarize tar kan da bread ama how akoi gi acha how mustard oil 5 kg of rice 1 kg of sugar 1 kg of salt akoi gi si ka ho na 1 to 2 kg or money akoi gi 1 kg of atta akoi moida do aduga si na 1 kg ani ne pa 1 kg of dal 1 chujak aduga 1 kg gi akoi gi telau onion adu di si ma'am dine ko chei adu di ma'am si po chei jine ma'am gi si back to the Licypriya ek half back to the ina pe half to laga khana pirak tu je adu di ma'am ko su khami onu ko dim yeng kan da phang kan da yam de na ai gi side ta gi kitang bo jer ju ai gi amam ba tong ba ne ko ma'am gi sum wa ba ji khara ta hin da na ba kita to bo je han da na ba adudo hoi smana wale what's up darling yam ni poche ji tum bhabi ra ke ko me aap sai na tum Licypriya foundation na tau bi ne si je asu wang no ai lady ko ma'am ma hoy masha lady Licypriya adudi harage ko ma'am see you surprise na si je yum da your lamb di yam nai ni na tra hoy adudi yam nungai le ai na sum mani ba thok pe ara di adum thok pe ra ga thin na je yam nungai le bye bye